mi wizara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada mi haftaage mi wizarage programa marhaba danawa. Algon menge mi wizarage mi haftaage programa ki badda koravani Senior Political Director Sheikh Muhammad Imtiaz Abbas adi Mosque Section ge Director Ali Asif Debefurnove Swarbada marhaba. Ada furtama sual ka algon sual kollahi bani Zuwan Khatibunge program ge kuru tarifing adi mihar me program ge em fahuge update ke ko bato. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ashukriya aruna devi fursata. Ema Zuwan Khatib program ki Islamic antakabe wuzarain arun men ada fashan wala wara ummidi project mashru program egoton arunge minister Dr. Muhammad Shahim Ali Saidoge wara duru wisdom fulai kuga wujudan a program ki magandu gotega mi program ge idea ki algon men mi khatibun take mi tamrin kurani kudakudin nga maskoge kudakudinge mitage murada ki ei school dawro nimma kudin dihai 11 12 e grade ta nimma kudinna algon men fursatu hulwalani khatibun navuma egotaka bunanama hama ekudinna mi program nimigen 10 nimeiruga ekudinna mi libigen midani hama aslu hukuru huddai adi aykiga hama den usuluge dashun ekudinna libe inayataka ichihi libe gotakan ek intizam kurifuanam egotan hama irad kurevi ekan kan kuriyaddan ehi malgun menge beenuma ki miha divhe rajya mi kurimati fawa khatibun libumuge datika eya hallegge nawma adi la kudinge nota zuwan furage kudinge meduga islam dina onna lobi ituru kuruma adi mi dairai tereilla fa adi kuriya dani kamugo waninama imam kama adi enum vesama dini rogun kuriya diumuge shawgwerikan ekudinge hitu ofettu Imamun taza kurumuge program ge update ki kabato. Imamun taza program ki mi divharaje gatibi taimi imamun adi hatipunna Amaz ko gembeve taza kurumge program mi algon me kuriya gendani divhiraj have no sarhad ka bahalage ei ane mi gagandaka mi divhiraj ekati bi hassate ke wuren gina imamun adi hatibun shamil wa gotan himene gota algon me gendani yani taza kurumge program kuriya gendam mi Zuwan Khatibunge program mi hulwalef mi wani kom farata katto ema ha algon kuri misdenne ifade mi haru miga dihai 11 12 e grade tawga kiyawa dariwarnu te grade ta nimmafa ashara haru nufure kudinna mi haru mi fursat hulwa leifa mi wani Imamun taza kurumuge program mi haru kita sarhadduga beifaweto Imamun taza kurumge program mi onnani no sarahata ka divaraje pahala kuriya genda gotka miharu mihatana algomen ayruga mi de sarahad deka bevi gendia furtama algomen mi bevi huwado taloga ei gafali fadi gaftal ataloga himene huriha imamun adi hatibun himene hem bevi programe den ega fahuga hama algomen miharu medium ho ane algomen babaf mi wani formula kuga formula kanimala faden algomen mihar kuriyadani ane mi bakiyoin hasar hadoge masake war bar speed ge bade mention kuriya mihar mi imam taza kurumuge program befawa sarhaddun kitab befulun bavrito ali den kuriyen session ga kiha kiha imamun ne bairwanto furtam sarhaddu ga huwado tolum balala algomen na fastolas hataru imamun mi taza kurumge program ga bari adanawi adi ehem yani mi formula ga salis fas beflum bari adagna jumla algomen mi hatana sate kanwa beflum imamun adi hatibun himenehen taza kurumge program kuriya gende fave Zuwan Khatibunge program ki algomen ge mujtamu warabada balage program ekam algomen faha kurve mi kihinen ufedigen a hiyale tomi Zuwan Khatibunge ufedunge program ki ade Zuwan Khatibun khassa kon sama kurin istenne hem har Zuwan Khatibun ge program mi fedige me hama wara ane mi eki khiyal tange bole
ඒගතෙන ෆුරතම කමකි හම ඛතීබුන් ලිමුමුගේ දතිකම් බයිර රරෂුගා හම ඉතා කෑරි රරෂුන් අම මීහුන් කඩුමගුන් දතුරු කොෆ්ෆා කණුරස් කොෆ්ෆා මියන්නන් විචහෙනි එහෙන් රරෂ අනේ මී හුතුබා කිය හම ඒගොතන් බයිර රරෂුගා වරන් උඳගුලුන් දති හාලුගේ උලෙන්ජෙහෙ ඛතීබුන් නොලිබිගේ ඒගොතන් අලුනුමෙ බලාලාරුගා නමවෙස්සම අලුගුණුමින්ගේ ජුවාන් උමුරුගේ කුදින් එවතිබි හම ඉස්ලාම් දිවෙහි නිම්මා රීතිකෝ ගුරුවාන් කියවා මඛරජ ගුරුවාන් කියවා හැම හැම්මේ නුලාහිකෝ රීතිකෝ අනේ මී වාහක දෙක්කුන් තෙරි හැම හැම්මේ ඒ හුනර් හුරි වර ගින තුත්තු කුදින් ලා කුදින් එබෝලේ නමස් මිහාරුගේ උසූල ගොතුන් නම ඒ කුදින්නක ඒ ඒරුගා ඒ උසූල ගොතුන් නම ඒ කුදින්නකන් ඒ ෆුර්සත ලිබි ෆෙන්ව එහෙමීම අල්ගොමෙන් වුසාරාගේ ෆරාතුන් බේනුම්වි ඒ ගොතන් අලුමෙන් ඒ කුදින්නන් ඒ ෆුර්සත හුරුවාලා එහෙමීම ඒ ගොතුන් අලුමෙන් හැම ෆුර්තම බෙච් නිමිගෙන් දියාරගම තිවිදාලි ෆදෙන් වර බොඩු තරුහි බෙල්ලිවිගෙන් දියා අසු හගීගතුගා අලුගොණ මෙන්න කේටා කුරවේ වරවුරේ ෆුර්තම් බෙචුගා අලුගොණ මෙන්න වර්ක්ෂොප් කුරියක් ගෙන්දෙවේ වරවුරේ අලුගොණ මෙන්න හැම යවර මා ගීනා ඇප්ලිකේෂන්ස් ලිවිගෙන් දියා එහෙම අලුගොණ මෙන් දෙන් විශ්නි බෑතාක බෙස්තාක බහාලයන් ඉරාද කුරවිය හැම එප්ලයි කුරා හුරිහා කුදින්නව්වේ සම තෆාත් කුරමෙන් නැති ඉරාද කුරවිය මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් හැම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ಗ බෑරමුගේ ෆුර්සත් ලිවිගෙන් දා මේ අලුගොණ ෆාහ කුරණ මේ සුවා ඛතීමුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මා ගුලේ ගුතුන් බෙදනි වෙරින්ගේ ෂූර්ත වෙස්වර පොසිටිව් කොන් හොරි ಸಾಫ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನುಮಣಿ ಕೊಂ ಕಹದ ಬಾತಕಿತ್ತೋ ಮೇ ಜುವಾನ್ ಖತೀಬುಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೆರೆಗ ಮಿಹಿಮೆನನಿ ಕಿಹಾ ವರಕತ್ತೋ ಎಮಿಹುಂ ಮುಜ್ತಮ ನೆರೇರುಗ ಎಮಿಹುಂ ತಯ್ಯಾರಫ್ತಿ ಬೇನಿ ಆದೆ ಅಮ ವರ ಮುಹಿಮು ಸುವಾಲೆಂಗೈ ಎಮ ಅಲ್ಗುನ್ ಮಂಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಮ ವಿದಾಳು ಫದೈನ್ ಅಸು ಹೈಗತುಗ කියවා ದಿ ಗ್ರೇಡ್ ದಿ ಹೆ 11 ಬಾರ್ කියවා කොදින්ගේ අස්සු ඉස්ලාමී මුගරර බලාලායරුග අස්සු අර බොඩු මුගරර මියොන්නනි එහෙම අලුගොණුමෙන් අස්සු ඒ මුගරතක බලාලාර බයිෆහර අලුගොණුමෙන් කොලෙජ් ලෙවල් ගේ ශරියා කෝස් තකුන් අලුම්න ෆෙන්න මාලුමාත බෆෙන එහෙම ඉරාද කරවියා ඒ කොදින් ඒ තවලීමි මර්හලා නිමිගෙන් දායරු සම ෆුදේවරක බොඩේ ખાસકો මිදායර ශවගු හුන්න කොදින්ගේ කිබෑග ෆුදේවරක මාලුමාත බහුරේ එහෙම දැන් මෑගණු ගොතේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් අලගොණ මෙන් දෙබයක මේ බහාලනි ඒ ස්ක්‍රීනින් ෆේස් එක දෙමියන්නනි අලගොණ මෙන් තම්රීන් ෆේස් එකදොන් ස්ක්‍රීනින් ෆේස් එකි එකොදින්ගේ කීරිති ගුරුවානුගේ ෆෙම්වර වසන් කුරුමා අදි හැම හැම ඛුතුබා කියමුගේ ඒ ෆරිතකම අදි මඛරජා හැම හැම අකුරු තකියමුගේ සාෆ්කම එකන්ත තන් අලගොණ මෙන් දෙනගතුමට්ටක බාවා ස්ක්‍රීනින් ඒ ටෙස්ටෙන්නු ඒ බස්කොත කාලගොණ මෙන් ටෙස්ටෙන් ඉම්තිහාන ඒගොතන් නගාගෙන් කුදින් ජහිලුම් වාකාල කමෙන් නො මිකුරණි हम स्क्रीन එන්න කෆහුගා දෙම්මෙන්නනි තම්රීන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එහෙමයි තම්රීන් ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆුරිහම මුෆහුගා දෙන් හිසාබුන් අම ඒ කුදින්නම් ඒ හුද්ද ලිවිගෙන් මිදයි දැන් තම්රීන් ප්‍රෝග්‍රෑම් අල්ගොණ මෙන් බලාලායරුගා ඒගේ තෙරේගා මිහිමෙනනි හම ඉමාමක අදි හැම හැම ඛතීබක මුහිම්වා හුරිහාකම ඒගොතුන් අල්ගොණ මෙන් ෆිගුහු මාද්දායබ කියවාදෙන් හැම හැම ඉස්ලාමී අකීදාගේ මාද්දායබ කියවාදෙන් හැම ඒගේ ඉතුරුන් හැම ඛුතුබා ඒගේ තියොරියා ඒගේ ප්‍රැක්ටිස් අල්ගොණ මෙව කියවාදෙන් හැම කමා බෙහෙ මාහිරුන් අද මිෆන්නුග එම්මෙ උස් අනේ ෆුන්නාබ උස් බේෆුලුන් ෆැසිලිටේටරුන්ගේ ගොතුගා අල්ගොණ මෙන් ගෙනස්කෙන් අල්ගොණ මෙන් එකොදින්න තම්රීන් දීගේ මිනිම්මාලි එගොතුන් හැම තිවිදාලු ඉෆදෙන් හැම වර රංගලු අල්ගොණ මෙන් වර පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් එක හැම බෙලෙනි වෙරින්ගේ ෆරාතුම් සදි හැම හැම කියවා දෙවි බේෆුලුන්ගේ ෆරාතුම් සදි හැම ખાસ ගොතේක දරිවරුන්ගේ ෆරාතුම් සවලිබින් ෆාන ආසිෆ් මේ ඉමාමුන් තාසා කුරුමුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ಕುರಿಯ ದಾಯರುಗ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಕಂಟೆಂಟ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯ ದಾ ಗೊತ್ತಾ ಬೇಗುತುಂ ಇಮಾಮುನ್ ಮಿಹಾತನ ಫಾಲ್ಕೊಫೋರಿ ಶೂರ್ತ ಕಿ ಕೊಬಾತೋ මිෆහර ඉමාමුගේ ෆරාතුන් අලගමන වර පොසිටිව් මේ හියාතක ලිවඩනවි අදි අනේ මේ ඉමාමුගේ ෆරාතුන් අලගමන්ගේ මේ මසෙක්කත වර බොඩ තරහිබ් ලිබිකෙන් දිය ෆහරකන් අලගමන් ෆහ කොල්ලවේ අලගමන් අනේ මිෆහරෝ නුව මාද්දායක බහාලායක මිකුරිය මිගෙන් දනි ඒ ගුරුවන් තෞහීද් ගේ ඉල්මු ෆිගුහ් හදීස් අගීදා අදි මොස්ක් මැනේජ්මන්ට් බෙහෙ ඉතුරු මාලුමාත් එබේ ෆෝර් කොද්දම මොසක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ තෙරෙ මිකුරිය මිගෙන් දිය ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆಸಿಫ್ ಅದ ಅದಿವಸ್ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಇತುರ್ ಸವಾಲ್ ತಂಗೆ ಬೋರಿ ಸವಾಲ್ ತಕಾಯಗೆ ಬದಕೊಲ್ಲಾನಿ ಕುಡವಗತ್ ಕೊಳಕಫಲ್ mi usara assalamu alaikum anikavis program marhaba algon me korean hori sawal takagen korea dana asif korea dengoti kon sarhad degato imam muntaza kurmuge program ade mi tayyarita miharu kinato korea dani
Korea dengoti waavu miimu faafu adi daalu ataluga imamun adi hatibun ge gotuga mihatana register korefa beflunna hinge program algonu miharu idari masekkata mi Korea kendan list ekulaluma mi konna shikato babani algonu balalan abejehe datur faturuga nizamu emme fasehein deveni huriha beflunna hataru atalu ge beflunge tereng deveni konna shakattoya adi ane mi huriha beflunge engosken accommodation na mi huriha kam takunna datto ehme me kantattan hamajeheni konna shatto balafa den algonu rakkandalani den algonu mihatanan ane mi council takum wes mi sarhaddu council takum wes hushalumu gendwa rashegga bavuma den algonu miharo kantatta wes tirasa kurumuge kantatta mi Korea gendani geta shemte mi zuwa khatibunge programa behgatun sual kollar algun hitangara mi warbawer zuwanu barwedi kuruwe genne mi dani mi program nimi gendairuga den islami nazarkum balairuga zuwanu barwedi kuruvun mi kiha fula dairega algun men mujsama miyaduge halatu muhim kametto ade hama eve shakkennen hama gawmu bina kurumuga zuwanuge dawraki wara muhimu dawre e malgunu men nabiya sallallahu alaihi wasallam ge zamana badala ergos ekalege faanuge washagen oluwe bay muhimmu kankan kurwe sahabinaki zuwanu egotun abdullah ibn abbas abdullah ibn umara adigotun zaid ge faana adi minuwes bebe kalunnaki wara zuwan be kalun egotun bay be kalunnaki ashara vihi ekawis bawis mi umuru furaga kudu nabiya sallallahu alaihi wasallam suru godagen nerus be funuge umuru mehuri e ayki sebe fulunge ane mi faratun algunu menna islam deena libigen dia ane mi wara mativeri khidumate ehmima miimbe salmu neige midani zuwanu algunu men emihum bina kuru adi khassa ko islam deena lobi jessum ekankama ki algunu men kuran ebaje ekanka ai khassa ko mi imamu kama khatibu kama ki asu zuwanu misonge kurimacha aranjehe wazifatake maqamutakemmi ehmima e maqamutoga ehgotaka bunanama ege sababun e zuwanu leadership lobi jessun ege terega ibenigende hama egota misalaka minbara khatiba ko arairuga e khatibegge hama ikane ewagutuga aralafa eda diun e hisab menunikino ege badaluga e lamasil namuna e khatibunnaki nota imamunnaki ema mistakun emihaka tabawa bainge namaduga ehmima hamekani miskituge terege visnu emihun akhlaq wahta mi jehniki ege badalga algonu men hama tamrin program go se kodinna akhlaq kiyawade eruga akhlaq maaddata kiyawade eruga mikankama wara bodan algonu men ali alwala ehmima hamekani ekodinge suluki minganu mi bahattan jehni miskituge terega nunka ege badalga miskitun berugo se bahattan jeheka imamaka wumafo khatibaka wumaffuga mistonge nazaru misakun abadues ekudinna balaneka ehmima ekudin abadues lamasil namunayaka vanjeheneka ehma migutan algonu me ekudin hama tarbiyat kurumuge sabun algonu men furatama bechuge hama kudinge kibayme salmuna wara rangalu positive changes take fenigem dia hama amilla yabbai kudin practice kurman hama kuda group tan hada egudun e haftaige arrange kudin ekolagin hama eba ekudin amilleya miskitegge mati buriga eba practice kolla kan takkure ehmema migota warabbodu shawguveri kame islam deena khidumek kuruma adi egotan hama isneguma mikala kanka warabboda ekudinge kibaga ashaganege midiye ehmema algonu mena iradu koroya mifada program toge terein lafa zuwanu bar veri kurumuge wara fahi fursata kalmen dibigen dan kawan gabu korani ama algon men ge ummida ki wes me program ham mi gota kuriya dio think alon hitangara kiha ko dinne bay firtam bechka me program ge bayri den becha nagairuga kiha ko dinne katto me fursat deveni ad algon men hama male sarahaddum sagay gandaka saali heka kudin algon men mikolon hama e program furi hama ko gendia hame gotun gandaka tiri heka kudin hama e rajya terega rashom sama furtama besh ama nimigen dia adi hama mihatanam mi huriha hukoreggawe sama raj teremis adi maligera rasuga sama raj teregaves adi hama malege male adi male sarhadu togo sama adi hama hemme resort togo algonumge zuwa khatibun eba khutuba kiya adi algon waran ufalai ku fa kolla amige terega
ama ane mi khasse hi benumwa kudin autistic kudin adi enum wes sama mi lofan kudin efada kudin wes bæveriwe ehema mi lofan kudin algon mi dennevi komme wes min waraka e kudinna rangala nofenna e ai kiwes algon men hama inclusivity wara boda balagen e kujjegge ama e kujjege josh huri min wara balagen algon me bes kujjeka tafat kurumen neti algon men hama fursat hulwala afwane e gotun algon men hama ege terem bayin hama hasahiya benumwa kudinge khutubatan aduwa hafa warak gina bayge shawgori tawrif warak gina bayge tawrif salmenna e kudinna libigen dia ehema mi algon men wara bodan hama ufawa kame egotun algon menge saiduge iturun ekudinge beleniveringe faratun swara ane mi wara bod shurta ke faalwegen dia ekudin e hisaba genomattaka e beleniverin kuri masakkai we gurbaniya e huriha ichen almenna kiyadini mas almenna ituru hivware libigende mi program adi itura kuriya gendium ati algon men ane mi beflong ana mi suang hatibung program ga kuriya gengossa beflong mi miskittaka mi hindu kollaeru ga algon men ge beflong wes miskittaka hutuba devwa gadiga wadannawa febeflonge masakka ss kurawwan ingata kurawwa ane den hama ebeflona devwa feedback difa algon men kuriya genden algon men hama ebeflonge kamiskit hawa kolla du kollani kenno adi ege fahuga wes algon men ebeflonge kantata monitor kuramu adi ebeflonna advice demu algon men kuriya dani ingata ema ti alun hitangara war muhim kame eto amgotegga mi training ta difa den hisabun nimeni ehnames adi after support deto mi program ge faratu mi dibe think demehettini ko gotegga mi program kuriya gendimataka hassa gotegga mi adi itura zuwan khatibun tamrin wegen nikuna zuwan khatibun itura support nu ehterikan algon menge faratum beenu vejja ebefuna ehterikan for ko dinu mi ki hului fo ekametto e fursto nanto e frate adama kuring hama asif hama vidalo fadeng hama miharu sama kuriya takame geto ema algon men hama komme hafta ko sama e kudin hasakon hama ala mulin alan ara kujje kamago wani nama algon men e kudin eba kiyademu e haftaage hukuru khutubaga mihunna hadista ema rangalan e makhrajun kiyane gota ema hasakon olun ara tanen e hutubaga anna kamago wani nama algon me ekankama samal kandinuma egotun arabi bahun hunna hama huriha tantan algon men kiyafa record koffa ekudinna for kodden adi ekudin kima kiyafa e recording ta phone me algon me ekudinna feedback wesse bade ngeto ehma egotan hama ekudinna hama confidence anna gotan algon me masekkurani hami gota ekudin erumu go algon me majbur no ekkurome egotun ha bike kudin unnane ki kudin ge self confidence eki minwara mi hunnane hema bike kudin adi algon madu kollani bunim hame furusta salgon men den hema egota ha wara uriha kudin riyae koggen adi haassa ko ekudin ge halittaka balage hama ekudinna hama full support algon men hama demu megen dani mi haus zo algon men mi program ga wahak dakale je zuwan khatibun ga wahak di zuwanu taza imamun taza kurmuge wahak wes war furi hame tibeflong malmat debe den alu hitangara miharu itura kuriyada ehim adi tur programming ebe ei beeru gam takun imamunna tamrin for ko dinu mihatanang ayruga mi tamrin program ge kitab imam bæruwe tamrin frim kurabafto ade mi imamun beeru gam takun tamrin kurumuge alon menge mashru balala ayruga solon men alon hama warang ufalaak fahakuram miharu mi hamas duhoge terega alon menna de beche saudi arabia tamrin fonoijje emma e tamrin mashrutoga gagandaka saali simam miharu tamrin ada kofi ehmema de iradu kurviya am kuriya oi tanugavis iradu kurviya adi hama bodti programs tange bohuri egotun brunei solon menna hama fahi signal libi fawani malaysia adi indonesia amiga mutakum salmenna ama wara mi fahi signal libi fumi wani hama ega mutakum almenna imam tamrin kurumuga program ta geto hemema egota balairuga almenna maziga mi koronu kantattaka adi musta korean ane mi almen hama korea gendang rawa for program taka balai rat kurvi hama wara ujala kon fenna fortama
program ge fortam bech me di Saudi Arabia detto mi konka batakito mi Saudi Arabia ge me di program ga kawakure woni දෙබෙච්වස් මිවුතන් එදී මි හම සෞදි අරබියා දැන් හම සෞදි අරබියා කිය අලවොන් මෙන්ගේ හම දෙ හරමුගේ අනේ මි වීමා කොමගොතේ වියස් සෞදි අරබියා දා තම්රීනගේ හැම එම්ම බොඩ ෆෑදායි කිය උම්රාගේ මතිවරි අලුකන් එමි ඒ බෑවරින් තිබිගෙන්තියෝ දැන් හම අනික්කම කී දැන් training program balala eruga hama de program mus sama huriha befunuge farato mus amla dibigendi wara positive feedback egutun alun men hama e hasako mi fahuge tamrin program balala eruga hasakon ane mi baveringe shuruta waran ufairikom huri egutun algun hama misalaka danoni kamuga wani nama egetene baveri ko faha korevi algun men diya me tafsir kulahaka ei nuh ge faanuge wahaken bayan wa surat nuh ge tafsir kula ega sheikh ekiyade vi tafsir ge terega leadership management adi enum sama tima ada kuram benu wano tima e wasil wan benu wa gole no ta lanu dadien hasil kuruma taka kankan qur'an go nuh ge faanuge hayat pulun kiya devile ritikam ebe fulun wara inspire vikama hama ege iturun algon men hama e program terega kashukama kemige session ne visama koriyaddiya hama ege iturun time management ge mi session ves koriyaddiya adi ege itunu vesama imamun khassako ami kirit qur'an kiyawun ayutun kit qur'anu ge halaqata koriyaddiya adi ege iturun hadis halaqata kuga ebe fulun bairwegen hama nabiya sallallahu alaihi wasallam ya hisaba bay be fulun hama sanadu vesama hasil korawa afmi mani hame gotun algon mennan mi program intizam ko de Saudi jamiya in algon menna khabaru devvi hafizun tibenam hama nabiya sallallahu alaihi wasallam ya demigen dagotan hama e sanadu hama gotan algon e be fulna e kis kuruan kiyadinumuge furusatwes fahiwegen diyakamu daane kamuga ehmima mifada wara mativeri maane asu hagiyatuga wara aguhuri fursatake libigen e be fulna midiyei ehma egota balairuga den ege iturun hama muhimu tantana ziyare kuruma dawaya gule eki muassasatan hinga goittaka adi ekankan ebe fulonna first hand experience ege gotuga asu tajriba korevige midiyai ehma den khasako de algon evvahake fa kollana ege teren hama algon teren bay garin imamu guruwan class nagade bay bebe fulun ebe fulun mishur ada ebe fulunga shuru anemi faal kore shuru terega himene timamme kurim higa hi kurima harmen nawara rit ko kit guruwan kiyon enge kama namas ege tere me khassa sheikhun karing hasu ko me super specialist noni ekan kumuga mahiru karing kiwali me mingeni adivis wara baaru kankan eburikan daskora ehmima ege sawbun itura ekirт guruwan kiyoma adi enume se fanno itura kurierumuge shawgorikam ebe fulonge hituga asso anemi ofedigendia wara bada shukriya engeto algon men ge ummida kiwes mi program ta adi miyevure bes itura hardanawe gina rayituntaka adi gina imamuntaka adi egetuna gina zuwan khatibu mi program ta teren program ta friham kam muj samanuktu ngeta ade miha hisabum me wuzara ge mi hafta ge program me nimuni kuriyan hafta tawges mi wuzara ge itur program ta onnane itur program ta ka dawaddamu wakiwelan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mi wuzara